Belap Kuki channel thusoh LAHKHOM ni ho zo se labon on ni ko pa tunung jong VANNOI thusoh chum la chum ho an ve khom ki loi te Munich Security Council namuna United States in Israel Palestine gamtenin ahi thei chana United Nations Security Council a kivet lana anei lon lo na dinga ki ho to a lon na dingin palai hi na anala na hi ichi United Nations Security Council meeting a West Bank gamsunga Israelin Zeus na mite chen ding inmun asa dan jingnaw thua dona resolution chila na dinga Palestine ten hata phutna anayo hi it is chun United States Secretary of State Antony Blinkenin achi sa wanghom ni khochun Palestine President Mahmoud Abbas ana hopi in ichi resolution chila na dinga phutna anei lo na dingin tim na zong anane jin hi achi chu ichi Israel occupied West Bank sunga settlement ho asa naw thwa United Nations Security Council to khom na ado dal na resolution pass hong ki bol khale alo theilawa United States in Israel panpina athanei naw veto power ahin manding ohin hichun gamteni Israel le Palestine ahidi a Middle East kam sungjong ichen hama ahin su sit beding ahi gelo thei khat chu achi sa habdu sunga Israelin West Bank gam sunga outpost ko legalize an his over chule sa settlement hola a in sang somwal sa benedinga phatsana ananeyo hi link pi hatta zia Turkey le Syria gamsung mi tampin thina anatu uwa building tampi sitna atu usot nailovin Damascus kopi sunga chenna building khat Israel ten rocket khan anakap khum kit ziun asunga mi somlanga walin thina anatu taben hi police officer ho saidanin ichi thil su chu mi tamta namun Damascus kopi lailong dakir sosa wengzung la building ahi ativin hi chule hichilai mun chu Iranian ten kupta aveno apan sa naw komsa zong ahi kiti thuso in asai bena Israel Air Force ten abulo naw mun chu Iran le Syrian vai hom ten military mun pi ho akoi naw kom cha le Damascus International Airport kom hi atin hi ichi thil su to kimet chun Syrian Defense Ministry akon tu pondo chun hunama ala naw Golan Heights akon pansa Melma Israel ten Damascus vella le akinai pi chen namun ho vanlai zola kun buluna ananai uve atin hi alangkhana Israel ten buluna hi khautain achela sauvin Syrian airport le air base mun hola jingjong hatain buluna ananai uvin hi hichi Israel ten abuluna oji hi Iran ten len ho mangcha a Israel dona chatlo jing Syria le Lebanon apansa Hezbollah galmancha atha pi jingji wahi ekiti geldo thai khat chu turbol sungjinga jong Syrian National Airport buluna ananai ji uwa Syrian sipai ni in thina anatu uwa mini ta jong hata ani kisu kha o anhi hichi chungchu na chu airport jong phatsot pi ani ki khalo anhi chule achi sa olha sunga jong Damascus International Airport jong anabulu sa o anhi Ahong lungding United States le South Korea in military drill anei khom kit londing to kimenin North Korea 10 long range intercontinental ballistic missile patipna kapdo na ananei kit tavin hi hichi missile kapdo na chung Japan thumlam kai tuipi chunga wanghom ni khwa chu ananeyo anhi het thei khat chu North Korea te hin gang ta le kim nei ta a melmo ho le thu jeng theidinga anasei jing saw anhi Japan vai hom ten hichi missile chu amoho gam hop sung thumlam tuipi chunga anachui tia
asay naw chunga Japan Prime Minister Fumio Kishida in missile kap na chu hata in dhemna an lezin North Korea te chalo an chu vannoi gamhodinga threat khota khat na hi ati na hi missile chu North Korea ten patipna anei lova alin pin hitidinga asay naw chunga Japan in missile chu mile sanggit le jasagi ahilole kilometer sang som le sang liwal lenglung din asayo na hi hichun United States mainland chan apha zoding ti na hi ati vin hi hichi North Korea ten missile kap do na anayo hi achi sa wa chan ni khwa Pyongyang in United States le South Korea in annual military exercise a bolding chungchang thua hata aza adanale gi na ananay sa anahi azi chu hichi ki got na chu North Korea in nuclear ambition achieve le missile kap na anay zingu daw na kivian na abolo hi tia na sayo hi hichi North Korea te patip na to kimet chun United States Secretary of State Antony Blinken le ato kiba pi South Korea le Japan LAHKHOM tenin WANNOI thusoh chun Germany muna kitu tain North Korea chalo na chu dhemna ananayon hi Iranian gamsunga tutan vai homten mi pi ki khopna public meetinga numai khanin zananai lota apun lukhu paimang na ananai na chunga achung thu tandingin gutna anayo vin hi video le social media post so an ki the thang viral anachi tiran mona meeting namun khana numai khanin stage ada ha kona adil kop apun lukhu chu tola anapai mang an hi hichi thil su chu Teran khupia na chil ha Iran gamsunga construction le engineering organization hon meeting abol nawa anaso ahin hinla hichi numai nu chu tu chana koi a hi hedo nai pove kiti na hi geldo thei khat chu achi sa thalam kum sang ni som nilani kuma masa amini kitino Iran morality police ho khuna thina anato ji agam sung pumpia vai homte chunga longlai lona ki phinna ana chil ha hin chule vai homten ale thuna a nasata a crackdown ana chi ha pi jiwa mi tampin thina ana to wa hitai chule Iran vai homten mi pi ki khopna pharmacies hotel restaurant le cafe ho ladung singa jong numai pon lu ki khulo ho thil pi loading kisana dan ana simo hi African Union Summit achi sa WANNOI ni khwa Ethiopia khupi Addis Ababa muna ani ki pantan hi ki khopna amasipin ni khuchun ana khabelo diplomatic roads in Israeli envoy chu ki khopna kon ana nod ovin hi hichi thil su hi summit ki patni khwa ana su hin Israel in hichi thwa hin demna na chata anezun chule thil su chunga hin Algeria le South Africa gamteni na to thil bol hi ana TV na hi hichi kinodo na lim social media hoa ana thanga chun security guard hon Israel Deputy Director for Africa Sharon Bali chu African Union Assembly Monaconin ana no do ovni hi hichi tu to ki na tu so hon apon do nung zuyun Israel envoy pa chu hichi assembly apang dinga chu ko na chang lo hi ja chu amunda ladinga het sa ana hi ati vina hi azi chu kona chu kipi to kilhe to thei hilo Israeli ambassador to African Union pazo kipi hi na tiu hi alangkana Israel chu achi sa kum sang ni somnil khat kuma observer status kat hina anapango ahin hinla phat sot pi gamkai hoki ka ichi thwa chu kinil bona jing ade a South African le Algeria hin Palestine din mun anato sot jinglhon anahin achi sa kum jinga jong ichi thwa hi hata a kinil boina ananeyo anahi hinla African Union in som thumla gup hinna tu chung summit na aha boi piule sei kho no mo chu ne le cha ha set food crisis chule gamkai ti chu continent sunga
kil ha thu ho hi a hi zona hi ekiti adia kiloi khom na gamhwa free trade chi pin ding thu zong a sei khom oven hi thuso apat na pat achai na chan ngai ho zo si na chung chi over agi pa naw ka hin phong ove thuso tha emukit ka ovin na bonon mang phale chi bei